Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaya kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa umshana kwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo yingwele ehamba namabhubesi inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu umjabulelo kumamatheka komngakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede zikhohla amasokazi unyama nambana kwabazondi iqiniso umakholwa niyahlupha ngokucwasana kaze nikholwa kanjani makholwa hayi kuhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Niyabona bafowethu nodadewethu la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Yinye into esiyithanda kakhulu nesifisa kakhulu ukuthi abantu bakholelwe kakhulu kuyona. Umsamo kuphela. Yebo singafika nabelaphi bendabuko ngoba kukhona la bebuye bakwazi khona ukuthi basilekelele singafika nabathandazi kodwa uma ukufika kwabo bezofika nezinto ezingahambisani namathongo ethu hayi angikukhuthaza ukuthi usondele eduze kwabo ingako ngiyimpunga yesintu ngohlala ngaso sonke isikhathi ngufaka umbuzo othi kungabe ithongo liyahambisana yini nako konke lokho okhuluma ngako ukuthi kuyayivula inhlanhla kubantu na uma kuukuthi ithonga lihambisana naleyo nto angimkhuthaza umuntu ukuthi ahamba entweni enjalo ngoba ithongo ilona elukhiye kukona konke ithongo bafowethu ilona ekufanele lihambe phambili kuwena njenganomuntu uma uzophuma uye kumelaphi wendabuko bikela ithongo lakho kuqala ungaye emphelandaba kwempunga yesintu ungalibikelanga ithongo lakho kufanele ithongo lakho libikele livume ukuthi uhambe uye emphelandaba nayike inkinga ekhona omunye umuntu bafowethu ukuthola ukuthi abantu abakuyena mabembethe abantu vele othola ukuthi bazikhohlakalele abantu vele abathanda izinto zokukhohlakala uyabona ngoba abantu abasembetha befana kunomuntu othola ukuthi elakhe ithongo lithanda izinto nje eziphambene limembatha ngalezo zinto eziphambene uma limembatha ngalezo zinto eziphambene naye besenza izinto eziphambene akholelwe kakhulu kulezi zinto eziphambene ithongo bafowethu liwukhiye ukuthi abantu abaningi sebejwayele kakhulu inyanga zabenzisa izinto ezinqamlelayo zabacabanga izilwane kwenzeka izinto zabacabanga ezipoki kwenzeka izinto zashesha uma umuntu usukhuluma ngethongo kuye uyamlibazisa ngoba yena wahamba wayenyangeni yathi mefika enyangeni yafika amgcaba inyanga yamvusela ithongo elisha ekuyisilwane noma isipoki bakufaka sona egazini kwayisona manje sikusebenzelayo isona manje sikukhanyiselayo isona manje sikuvulela indlela yakho ofuna ukuhamba kuyona manje wena mase kukhulunywa ngethongo uyabona ukuthi hey lo muntu lo yangilibazisa impunga yesintu yangilibazisa ngoba bafowethu nodadewethu ithongo lihlambulukile okwethongo uyothi noma usuhambile emhlabeni akho macala ofika uwathethe ngale ngoba abantu abaningi bacebile impela yebo kodwa ukuceba kwabo akuzona izinto ababezabelwe
akuzona izinto abathi mabezalwa bazalwa bezifumbethe, kodwa izinto zokwakhiwa. Abantu abaningi yebo izinto ziyenzeka kodwa amathonga awekho eduze kwabo, aqhelile. Kuyinkinga ukuqhela kwethonga eduze kwakho ngoba lelo cala angalivusa emva kweminyaka ewu-50. Lingakuyeka nje ithongo nje ucanasa ukwenze konke usebenza ngaleso spoke sakho osebenza ngaso. Kodwa emva kweminyaka ewu-50 bese liyayivusa leyo nto ithongo lithi uyakhumbula wena ukuthi thina asikwembathanga ngaloko wena osukwenza. Thina sasifuna wenza ukuthi wangakwenza wena lokho wenza ngendlela yakho. Kubalekile bafowethu nodadewethu ukubahlonipha abantu abadala. Kubalekile ukwahlonipha amathongo, siwazise amathongo. Singabukile abantu abagcwele la einkundleni zokuxhumana ababefundisi abathi mabefika la bakhulume bagxeka amathongo, bagxeka abantu abalele, bathi umuntu mesefile ufile. Kabomnaka lowo muntu usuke ehlushwa yikona ukuthi iqiniso uyalazi kodwa uyalibalekela. Yabona mina anginaso isikhathi sokuthi ngizalo ngifika la ngizokhuluma ngendaba kaJesu. Anginaso leso sikhathi leso ngoba uJesu angimazi mina ngazi ithongo mina omkhulu bami mina engikholelwa kakhulu kubona nengibabeka phambili omkhulu bami mina nogogo bami bakaNgcobo komapholoba engicela kubona ngithi mangifisa ukuthola inhlanhla ngicele kubona. Mina uma ngithandaza ngithandaza uShembe mina. Nakhona futhi ukuthandaza uShembe ngiqale beku 2001 konje. Beku 2008 ngiqala ukuthandaza uShembe esezembulile kimi. Hayi uJesu wangimthandanga kudala uJesu. Angikholelwanga kudala uJesu. Angikhathali futhi noma ngaze kuthiwe ungahlulela kanjani ngaloko ngikushoyo. Yingakho futhi ngingamfuni umuntu ozama ukutshala uthando kimi lukaJesu, ozongitshela ukuthi esihlabelelweni samaNazaretha kubhaliwe ngoJesu. Mina nginendaba nalokho. Mina engimazi uShembe mina owazembula kumina efika einkosi uthingo lamakhosazane, efake umjiva oyingwe ephezulu kwentaba engingayazi lentaba enamaNazaretha wangibiza. Uyena ke mina engimazi. Uma futhi esekhotheme kwase kufika unyazi lwezulu, uthongo elihle kwabamthandayo nabangamthandi. Naye futhi kwakhona into ayenzayo wangibiza wathi angize. Ziningi izibonakaliso engaba nazo lengubo emhlophe engakayigqoki uShembe ngibiza. Uyabona? Kwazi kuba ikhanda uyalishaya. Ngase ngiguqa. Ngamkhetha. Ngase ngiguqa ngikwazi ukuthandaza elakhe igama. Manje mina uzongitshela ngoJesu nje, hayi. Ngabo ngitshela mina ngoJesu, ongitshela ngoShembe mina. Uyena engimaziyo ngoba mina kusukela kudala ngangafuni ukukholelwa mina entweni engingayazi. Ngangayifuni leyo nto. Kodwa okhokho bami okwamathonga alele phansi kothula umhlaba kwakuvuma kweyami inhliziyo ukuthi ngikholelwe kubona. Ngoba ngiyakholela ukuthi njengoba umama wami ezelwe uzelwe yibona, njengoba ezalwa umkhulu wami umdumo lwezithole naye khona abamzalayo othumla tshatshatsha nabo tshatshatsha khona babazalayo. Noma ngaze kuthiwa ngibazi kodwa ngoba bazala umama uyabazi nomkhulu uyabazi abangemuva nokhokho uyabazi abangemuva uphelele kumina. Manje uzongitshela ngendaba kaJesu engingase ngithi manje ongithatha ungise kuyena ozobhala ucishe futhi ubika imbibi ubika ibunzi. Ngabongitshela mina ngaleyo nto. NeBhayibheli futhi ngabongitshela ngalo. Mina ke sengehlula ke nje indaba yeBhayibheli nje nami. Uzongitshela ngeBhayibheli mina ngivele ngibone ukuthi yabona ke manje uyadlala ke manje. Ngoba izona zonke izinto mina lezi engingakholelwa kuzona. Mina bengisukela ngikhula nje. Ngangithanda into mina eyisintu ngoba ngembethwa amakhehla amadala. Ngembethwe impunga ezindala ezingazwani nendaba embudane. Mina ngembethwe lamakhehla lawa ahambisana neningi. Hayi angihambisani neningi mina.
njengoba ngikutshela ukuthi mina ngikholelwa kakhulu mina emathongweni, ngiphinde ngiguqe ngithandaza uShembe ngoba uShembe wangilanda mina, wazembula yena kumina, hayi ukuthi ngashelwa umuntu. uShembe mina wafika kumina uShembe, hey sohlala phansi ngelila ngixoxele mina ukuthi uShembe umefika wenza kanjani, kupho okunya kwenza nezinto okuShembe ebambisene nokhokho bami asezenzile kumina, ezenzela mina ebambisene nokhokho. Amakhehla mefika kumina athi mfana, mawufuna inhlanhla ngicela kuthini inhlanhla, kodwa mawufika phambi kwaShembe ufika ukukhuluma indaba yethu, ngoba thina njengoba sila asikwazi ukuya kuShembe sokhuluma indaba yethu, sidinga nina eniphile enyameni ukuthi nihambe niye enkosini yamaNazaretha nokhuluma indaba yethu. Obunye futhi batshela abantu ukuthi uma besondela eduze kukaShembe akasondele umuntu esazi isisekelo sakhe, okuwukuthi isisekelo sakhe sikuphi, ngoba kukhona umuntu okathi umesuka ehambe yakuShembe eyakonikela ayonikela ngendlela ezwe ngayo umngani wakhe ethi wanikela ngayo, kanti isimo sabo sempilo asifani. Kunomuntu ozalwa indoda nomfazi, ugcaciwe kuphelelwe. Lo muntu mesondela phambi kwaShembe uzobanikelela abantu bakubo, ngoba abazali bakhe baganene bayindoda nomfazi. Uzobanikelela futhi abantu bakomalume bakhe ngoba amathongo akhe ahlangene aganiselene. Uzobanikelela futhi abantu bakomalume kamama nabantu bakomalume kababa. Bonke kohamba kahle kuyena kufanele anikele kanjalo uma efika phambi kaShembe. Abazali bakho nje mabecacile unikelela izibongo ezine. Isibongo sakini, esakomalume bakho, esakomalume kamama, esakomalume kababa. Ungabanikelela bonke labo bantu ngoba ukho umbango okhona phezukwakho. Kodwa uma umlanjwana kubalekile ukuthi uma usondele eduze kwaShembe uyonikelela abantu abadala, awukwazi ukubanikelela abantu bakini ngoba wena abantu bakini awubazi uma umlanjwana. Uma nje umlanjwana awumazi uyihlo noma zethi uyakondla, kodwa uma bengakukhiphanga omalume bakho ngembuzi bakuthatha bakusa kini, wemukelwa kini, wafakwa ngaphakathi wabusuphandlwa, awukwazi ukubanikelela abantu bakhona ngoba yonke into kwaShembe yenziwa ngesibongo esikusekele. Isibongo ke wena esikusekele abantu wena kufanele ukuthi ubanikelele abantu bakomalume bakho. Yebo bakhona abantu abafundisa abantu ukuthi moyonikela phatha umnikelo unikelela abantu bakini nabantu bakomalume, kodwa lo muntu omluleka kanjalo okanye okululeka kanjalo akakubuzanga indlela ozaleke ngayo ukuthi wena uzaleke kanjani. Uthi mawufika phambi kwaShembe ubanikelela abantu bakini nabantu bakomalume, into zakho zivele zibhede kakhulu kunakuqala, kanti sekuthukuthela ithongo lakomalume bakho okanye sekuthukuthela lethongo elikusekele. Lithi uyithatha kanjani inkomo yethu uyonikelela abantu abayizitha kithi, uyonikelela abantu abafika bazodelela lo muzi walekhaya bazalisa amaqede bangawugeza, wena usukwazi ukuthatha imbuzi yobanikelela. Yonke into phambi kwaShembe yenziwa ngesibongo. Ayikho futhi lento yokuthi uma uzoya kwaShembe kufanele uma uyobhajadiswa ubhajadiswe ngesibongo sikayihlo. Amakhehla afika iphika leyo nto, nami ukhona wayengifundise leyo nto, afika ichitha amakhehla athi haya ukwazi yonke into phambi kwaShembe yenzeka ngesibongo esikusekele. Udinga ukwazi isibongo esikusekele futhi uma ufika phambi kwaShembe awukhulumi indaba yakho phambi kwaShembe, awukhulumi indaba ukuthi ucela umsebenzi kuShembe, akuyona inhloso onqangi yokuba khona kwakhe. Uyabona ngangathi ngixoxa nenye insizwa ithi uShembe uNkulunkulu, uShembe ngaya kuyena ngonikela ngathola umsebenzi. Ngathi mina hayi leyo nto akuyona into ongaze ubabaza ukuthi uShembe uNkulunkulu ukuthi unikele wathola umsebenzi. Ngathi hayi omunye umuntu ungabomxoxela leyo nto ukuthi uthi uShembe uNkulunkulu ngokuthi unikele wathola umsebenzi. Ngathi okungconoza kumina
ngikuxoxele mina ukuthi uShembe kungani ngithi mina uNkulunkulu. UShembe ujule kakhulu. Uyakwazi ukuya kumthandazi akulekelela umthandazi uthola umsebenzi. Akunike nje isiwasho nje okanye akuthandazise uthola isiwasho uhambe uye kogeza uthola umsebenzi. Usizothi umthandazi uNkulunkulu naye ngokuthi ukulekelela uthola umsebenzi. uShembe bafowethu akayena uNkulunkulu ngayo yonke leyo nto ukuthi uhambe wawunikela ufuna imoto ngenhlanhla ithongo lakho bavumelana nawe abusuyithola imoto suthi usuNkulunkulu hayi lutho bafowethu kunezinto ezijulile. uShembe ukwazi ukubuyisela amathumbu kumuntu owahambe ekhishwa amathumbu. Wena kuShembe wazi ukuthi wena kunikelelwa wena kuphela. Wena kuShembe wazi ukuthi indaba ingawe. Uhlezi uyocela wena ucela abafazi, ucela imoto, ucela imali, ucela umsebenzi. Usuze wakhohlwa na ithongo lakho ukuthi njengoba likuthume kuShembe linezidingo elinazo ukuba phambi kwaShembe nokusondela kuShembe. Akufanele mase ufikile kuShembe udlale ngethuba. Ukusondela kuShembe kufana nokubekwa kwepenalty ugoalkeeper engekho. Uyithathe uyibeke eceleni kufanele ukuthi uyibeke emlotheni. Mawufika phambi kwaShembe ungayikhulumi indaba yakho. Jula uma ufisa ukuya phambi kwaShembe. Ngoba wena uzothi mawufika phambi kwaShembe okhokho bakho sebenethemba lokuthi awafika. Saqaqeke emaketangeni. Owahambe enqunya umlenze athi awabuyisela umlenze wami namhlanje ngalomntwana ufike wena ucela umsebenzi. Bathukuthele okhokho bakho bathi awulengane yadlala ngethuba. Isifikile phambi kwamkhulu womkhulu. Izocela umsebenzi. Thina kodwa yazi kahle ukuthi sathi masihambile abelumbi basikhipha amathumbu basikhipha ubuchopho basingcwaba sinjalo sangcwatshwa ngamabhokisi. Wobafowethu uShembe akayona indaba okudlala. uShembe njengoba ekhona uzolekelela thina ukuthi inkinga nezingqinamba ezibhekene nokhokho bethu kwelamathongo akwazi ukubalekelela ngoba bona njengoba bengale kwelamathongo bakwazi ukusondela kuye. Yingakho bekwazi ukukhetha oyedwa emndenini ukuba sondele kuShembe usuke yobathethela amacala. Manje abantu abaningi bafundisa imfundisoze uma betshelwa ngoShembe abantu babatshela ukuthi kuShembe uyawuthola umsebenzi kuShembe. Hayi bafowethu asingabalahla abantu. Asibatshela abantu ukuthi kuShembe ila kutholakala kona ukuphila kwabalele ukuze abalele beyokwazi ukuthi basinike lokho ababekade besifumbathise kona ngenkathi sizalo nababekade besembathise kona. Kunomuntu othola ukuthi wazalwe embethe ekuzalweni kwakhe embethe kodwa lento ayembathiswa abantu abadala ayichumi ngesizathu sokuthi ukhohliwe yena ukuthi labantu abamembathisile okhokho bakhe nogogo bakhe. Asingadlalike ngethuba masifika phambi kwaShembe. Asilisebenzise ngoba ukufika kwinkosi yamaNazaretha kufana nokubekela ipenalty ugoalkeeper engekho kuthi welibeke nethini. Wena uvela ucela umsebenzi, ucela imoto, ucela umfazi, lezo zinto zicelwa kini emsamo. Amathongo iwona namandla ekuthena kwenzela izinto ezinjalo. Kodwa uShembe sithetha amacala okhokho bethu ekuyiwona enza ukuthi imsamo yethu masikhuluma nayo izinto zingenzeki. Ngisho uyokhonza kule nkolo kaShembe awuyi ukozikhonzela wena kodwa usuke uyokhonzela abadala abalele phansi kothula lomhlaba. Mina ngonixoxela ngelinye ilanga abafowethu yabo mina njengoba ngikwaShembe mina ngangayifuni mina lenkolo kaShembe mina. Hayi mina ngangayifuni lenkolo into eyisonto nje mina ngangayingeni nje. Angiphathi ke le kaShembe ngangayifuni kakhulu kodwa manje akekho umuntu oyithanda ukudlula mina. Ngithanda kakhulu lento kaShembe ngiyihlonipha. Ingakho ngingamfuni umuntu oyidicilela phansi. Yingakho ungamfuni futhi umuntu ongayihloniphi inkosi yamaNazaretha ayiphonse enkundleni zokuxhumana. Akayihloniphi lo muntu inkosi yamaNazaretha. Ngoba manje thina uShembe siyamazi ukujula kwakhe kokuba khona kwakhe lemhlabeni. Ngelinye ilanga ngakuxoxela ukuthi mina ngangathi ngokwenza umsebenzi lapha kofuze ngawugeje umsebenzi ngoba ngibuka amasenti ezayo. Kanti abantu abadala bazowavala kodwa ngathi mangiphahla ngibuza ukuthi kwavaleka manje
wafika uShembe uNyazi lweZulu wafika lapha endlini kakhokho uThumbulatshantshana wahlala lapha ngaseziko thina sihleli ngapha endaweni yamadoda esigqikini nalekhehla bakhuluma bobabili nalekhehla leli lathi lisuka lekhehla lathi mukhiphe lithi angikhiphe inkosi yamaNazaretha yasukuma inkosi yamaNazaretha yaphuma ngomnyango thema iphuma ngomnyango yangibuka yabe sithi mithatha la ngaguqa ngabamba isandla salo kanje uNyazi lweZulu labe selingitshela ukuthi hayi inkosi kubusise yenzela lekhehla elidala kuphela bafowethu indaba bafowethu kuShembe ingokhokho bethu nomkhulu bethu kuyenzeka omunye ahamba ayekonikela athe senikele izinto zingenzeki bese yena agxeka ukuthi ngihambile ngaze ngafika ngisho enkosini kanti wena vele kuyiphutha kwakuthi vele uyocela umsebenzi enkosini kufuze ngabe wena ujulile ngoba wena ufani nomunye umuntu asiyeke lento yokuthi uma sonikela njengabanye abantu ngoba sababona benikelile base besizakala akuyona wena indlela ozosizakala ngayo leyo ngoba wonke umuntu umesondela phambi kwaShembe usondela ngomsamo kungenzeka ukuthi yena owakhe umsamo uqondile ngenkathi esondele eduze kwaShembe kwenzeka lokho akufunayo wena owakhe umsamo usadinga ukuqondiswa noma uzonikela awudingi ukunikelela izinto ezinhle kodwa udinga ukunikelela wona umsamo wakho ukuze ukwazi ukuqonda uShembe bafowethu ayikho into ahluleka ukuyenza kodwa inkinga la isuka ifika ibe khona iba sekutheni wena mawusondela kuShembe usondela ngendlela umngani wakho asondele ngayo uzowena abantu bexoxa ukuthi hey ngahamba ngaya kaShembe ngayonikelela abakithi nganikelela abakomalume mangibuya lapho kwakhanya usuyagijima ke nawe uthatha imbuzi uyonikelela abakini nabakomalume kanti wena usekeleke komalume bakho phezulu kwakho kukhona umbango abantu bakini nabakomalume bayalwa uthatha imbuzi oyiphiwa abantu bakomalume bakho uyonikelela abantu bakini kuvele kweminyama kakhulu kunaqala kusukela namhlanje bafowethu laba babili abathathu abazoyizwa lento engiyishoyo bayenze mina kobe kukhulu ngoba vele mangila uma inkulumo engiyikhuluma ithathwa abantu abathathu ibone ngisuke ngithunywe kubona kusukela namhlanje kufuna wazi umbukelo wempunga yesintu ukuthi ukuba khona kaShembe la emhlabeni uzolekelela okhokho bethu nomkhulu bethu nabantwana esebandulela kwelamathongo ukuthi lawo macala abahamba bewenzile nalezo zikhibe ezibabambile bakwazi ukuthi baqaqeke musu ukuthi usufike kwinkosi yamaNazaretha bese udlale ngethuba ugeji penalty ugoalkeeper engekho ufike wena ucela umsebenzi jula uma uzoya kuShembe kufanele ukuthi ujule uzibuze uziphendule ngengqinamba zomsamo wakho enihluleka ukuziqaqa ngoba uShembe ngeke zizezimehlule bese kube izono ozothi uma ufika phambi kwaShembe ufike uzikhulume hayi indaba emsebenzi yonke leyo nto leyo yiyekeni leyo nto leyo ukuthi nihambe niye kuShembe nofuna imisebenzi jula uzokocela umsebenzi kuShembe kanti isisekelo sakhe awusazi usebenzisa isibongo esirongi ushisa impepho erongi kodwa niyocela umsebenzi kuShembe uma ufika kuShembe uthi inkosi yamakhosi ngicela umsebenzi uzothi inkosi kubusise uthi wena amen usekunikile uShembe lo msebenzi bese kuvele kuqhamuka abantu abadala bakini bawuthatha umsebenzi angithi uyazi na ukuthi uma ungahlangana nami la edolobheni uhamba nengane yakho ngidlalisa ingane yakho mangidlalisa ingane yakho ngibona ukuthi siyezwana bese ngikhipha 100 rand ngiyinike uzoyithatha wena leyo mali ngoba uzobona ukuthi ingane yakho izoyilahla nethongo ke lenza njalo uyakunika uShembe lithatha ithongo lithi hayi ngoba akakwenzi ukuthi nokuthi somnika mhla wenza ukuthi nokuthi njengoba thina sisaboshiwe njengoba thina sikodakeni sikhululeke ngesabatha lo mntwana uyosikhipha nini odakeni ngoba wena Shembe onamandla ukuthi ukwazi ukusikhipha lo mntwana simlethele kona ukuthi azokhuluma leyo ndaba asingadlali ngethuba bafowethu uma sifika phambi kwaShembe yingakho namhlanje kugcwele abantu abathwasile kungafanele bathwase
kugcwele abantu abanenkinga ngendlela edida usathane, abantu abahlushwa imoya engaqondakali, kugcwele abantu othola ukuthi babakhunkuli kodwa bathi bathanda uShembe, kugcwele yobafowethu uShembe akayona indaba okudlala. Ngelinye ilanga sofika sizonithintela ukuthi athina amakhehla ngomuntu othola ukuthi uyelapha esigodleni sakhe kukhona amafoto kaShembe kodwa futhi kukhona namafutha ezilwane nemkhovu nayo yonke leyo nto. Ngofika ngizonitshela ukuthi athina amakhehla uShembe bafowethu ukuba khona kwakhe emhlabeni ukhonela ukuthi sokhuluma indaba yokhokho bethu, sokhuluma indaba yemsamo yethu. Mawusondela kwaShembe usondela ngesisekelo sakhe kuyisona esikusekela. Kufana noma uyongena emanzini kwaShembe, khona into nami engayifundiswa la. Kwathiwa kwaShembe ungena ngesibongo sikayihle emanzini. Amakhehla afika ayichitha leyo nto. Athi ayikho leyo nto amakhehla. Athi amakhehla akuwona umthetho kaShembe lokho ukuthi umuntu nomuntu uma engena emanzini ethola ugcobo lwasekuphakameni ungena ngesibongo sikayise. Bathi amakhehla cha, umuntu ungena ngesibongo esimsekele. Azabuza ukuthi uma kuukuthi uyisa kamazi uzosithatha phi isibongo sikayise. La ekuphakameni bafowethu kusebenza isibongo esikusekele. Uma uyonikela unikela ngesibongo esikusekele. Mawufuna ukuthetha amacala abantu abadala esebelele uwathetha ngesibongo esikusekele. Hayi lento bafowethu esiyenzayo ukudlala ngethuba. Abantu abadala bafowethu bawukhanya, abantu abadala bayikona konke. Yingakho kubalekile ukuthi konke okwenzayo ukucele kubantu abadala nobenzela kona, ukubike kubona, ukwenze ngaphansi kwegama labo, bayojabula kakhulu. Bese nibayeke bonke labefundisi laba abaphuphayo la. Abathi abantu abadala esebelele phansi kothula lomhlaba bamadimoni. Bathi umoya kaSathane khona lo baba lo ojwayele ukukhuluma la. Lo baba uyaganga lo baba. Ganga ngethuba lo baba. Abantu abadala bafowethu esebalala phansi kothula lomhlaba amathongo ethu awukhanya bafowethu. Asondele kuShembe sijule ukuthi kombe yini singawanikelela kuwona. Buka nje wena kini. Bonke abantu bakini sebangcwatshwa. Bangcwatshwa bengasenamathumbu, bengenabuchopho, babekade bekhishiwe ezibhedlela. Bakhishwa yonke into ezibhedlela kodwa ukazi uye kuShembe uyonikela kodwa uyiNazaretha. Awukaze kodwa unikele ukuthi ngicela Shembe babuyisela amathumbu. Ngicela Shembe babuyisela ubuchopho. Awukazi ukwenza lokho. Awukazi uye kuShembe uyothi Shembe njengoba bahlala emakhazeni insuku eziningi ngicela Shembe basusa amakhaza. Webafowethu masiya kuShembe kufanele sijule. Hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke. Asuthathe lo mfanekiso oqoshe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga nga